konferansa rêveberiya Meclisa Rêveberiya Xweserê Şingalê em li Rêberapo û tevahî şehîdê şoreşê em pîrozî dikin. Em hêvîdarin bibe konferansa azadiyê, demokrasiyê, civakekî azad, demokrat û dibêje mafê êzîdiyê hala mafê miletê Şingalê dibêje li Şingalekî xweser de jiyankirinê. Em bêjin di wedekî wiha de wedeyên ham tê re derbas dibin, ne wedekî dibêjî sehelê ji rêzê ye. Her derê şer li her derê em bêjin ew bilaxis em bêjin dextê li ser Iraqê li ser Şingalê bi konferansekî li darxistin. Bi rastî cihê dibêje kêfxweşî ye û cihê tekoşînê ye. Ez bawer wê baweriyê de me dibêje guhartin û veguhartin perspektîfên Rêberapo yê ji bo civaka êzîdî ji bo miletê Şingalê li vê derê de derketî bibe dibêje cihê hêzê cihê em bêjin guhartin û veguhartinên xurt cihê civakekî demokratîk dibêje ser xaka xwe jiyankirinê. Bi rastî ji perspektîfê ku derketin peyamê ku hatin ji bo me bixwe jî cihê kêfxweşiyê ye wek em bêjin însanê vê civakê wek em bêjin keçên vê civakê însanê civaka êzîdî bi rastî jî ji bo me cihê kêfxweşiyê ye cihê dibêje guhartin û veguhartina ye. Ez bêjim vê derê de bi rastî jî serî de em vê konferansê li Rêberapo li hevalên şehîd li însanê vê derê de ket dane li pêşengê tekoşînê û berxwedaniyê ya bêje ketkarê vê Meclisa Rêveberiya Xweser Mam Zekî, Mam Beşîr û Heva Seîd, Heva Dişwar û tevahî hevalê şehîd yê ku ket dane û xwêdan û xwîn rijandine heta hatiye vê astiyan pîroz dikin. Bi rastî jî mesela me got yani vê konferansê de perspektîfê xurt derketin, nîqaşê xurt ê derkevin jî wê baweriyê de ne bibe cihê guhartinê xurt bibe cihê serkeftina miletê êzîdî. Em bixwe jî mesela di ketdayîna li ber civaka êzîdî çanda êzîdiyatiyê de em hemî jî berpirsiyarin di parastina nirxê civaka êzîdî de di kombûna tifaqa civaka êzîdî de em hemî berpirsiyarin. Hele Meclisa Rêveberiya Xweser cihê ittifaqê cihê xwe lêgirtina miletê êzîdî ye cihê mişkilên miletê êzîdî bixwe lêrûnihê bixwe dibêje nîqaş bike, sohbet bike û çareser bike cihê kombûnê cihê ittifaqê ye. Meclis weke em bêjin navenda ittifaqê em nav dike û li vê dibêje konferansê de ez bawerim guhartinê xurt jî çêbibin û dibêje gavê xurt jî bêne avêtin. Yani perspektîfê ku derketin, peyamê ku hatine dayîn û hîna jî dewama em vê baweriyê de ne guhartinê xurt ava bike û bibe cihê navenda ittifaqa civaka êzîdî meclis de got cihê ittifaqê cihê em bêjin kombûna miletê êzîdî tê navkirin ji her wextî zêdetir miletê me niha wextê wê ye bi rastî jî kom bibe ittifaqa xwe ava bike nêrîna bide dibêje lê ku di xweyî derkeve û çanda civaka êzîdî xweyî derkeve em bixwe jî heta taliyê wek parezvanên vê civakê wek yê jeşê er ku berpirsyariyê dikeve ser milê me em bixwe jî hem di kombûna vê de berpirsiyarin hem di parastina nirxê civaka êzîdî ye berpirsiyarin û dubare em dibêjin serî de hevalên şehîd û Rêberapo tevahî însanê vê derê hadir û civaka êzîdî em pîrozî dikin bibe bihara tifaqa civaka êzîdî bihara parastina nirxên êzîdiyatiyê bihara em bêjin dilxweşî û kêfxweşî û kombûna miletê êzîdî li ser axa pîroz çayê Şingalê navenda êzîdxanê çayê Şingalê ye tifaqa êzîdxanê jî çayê Şingalê ye û parezvanê vê axê jî wek keç û xortê civaka êzîdî ne dibare vê konferansê li war û tevahî miletê êzîdî pîrozî dikin.
هدف مش بكونغري أف 10 سالة مجلس هذا باكرين و6 سالة كونغري ديا باكرين هدف أم خوينا شهيد خل أرض النهيلين أم فرمانة خوش بيرانا كن أم قالك تجتمع أف كونغري سرحاتي باكرين كدو زحمة زاروكن ما يا خوينا شهيدين ما يا أب قد يعيز ديايا برخدانا زاروكت ازديايا اش مجلس ما اش سازي ودزجهد ما دس بيتكا اش قالك تشتي اف كونغر هذا افاكرن كونغر كي ان شاء الله كونغر خير وخشي بي وسركرتني بش ملتي مره البنت هديد هذا البن توبو طيارة هذا البن سياستك قريش ده البن فرمان هذا البن قالك تشتهى هذا أباكرني أب كونغرا أم تجاري جي وقتي أم كذبة خبدن أم زهروكت خبدن أم كوشكو براد خبدن أم كتشت خبدن أم تجاري جي أم نهلن تشتكي زديا أم روحي خبدن مستري خرجي بدن أم نهجنا ساعتك وان عقيتو خوشميرين ما وان بربرسين ما ينمازني استري قلبي أو غريداين هاتانكي أف مجلس بجهتا بحدي و10 ساله هاتي دست بكرن و هاتي آواکرن زف خوش هذا جارا هربري مجلس هاتي آواکرن مري گيلي ما آواکر الوي دري قاسينها بالشر وي فرماني كجو خورت و جن ام تيدا كومبون ما دست بك الوي فرماني بين خوشيدا داعش ما وبندو ما نزاني كي دقيقه ما هدف تقريب ما آواکر و ام جيب خير هاتنا ملت خود کن سر و سر جابا هاتن وی کونگری عمل ملت خو خیر خوازد خود چند تماما بیروزید کن اد کی داری بی کی ازدید کی داری بی و کی دوستی مید کی داری بی دولت آبل پشت بحرابه الامریکا بید روسیا بید کی دولتی بید سوریا بید عمل پیروزیت کن و ابوی سبب آوی کانگری و آوا کنی سروکاتی عمل ویجی دست پکی عمل ویجی پیروزیت کن و قوت و هزهاتی پشتوانیا مکری عمل سرلنگ خود سکنی عمل وانجی پیروزیت کن و سر و سر چا بهاتی جن حتا دنیا هاجی جن تسلیم نبین و دست داناینه و خو آوا کا خبر خستن کا اشکی عالی و به مثلا حکومت عراقی به حوال بین مثلا کی دولت به وکا تیدا لازمه چونو هاتنا و بایبا و بحق و تمن به وقت سلاح هلگری و پیشادش من بسکنه لازمه جن تسلیم نبی و وی کانگری قوت بکا و هیز بکا و با پشتوانی وی و ام وی کانگری شروانت خوشی پیروزید کن دیا باشه دیا جشید آسایشه وانجی خوین رجان دیا و عمل ریوا بریا خسر پیروزید کن خودی بکا سال خیر و خوشی و آزادی عملت ما